Karus kadang shuyo KHUN thamai. Kasultanat bat kakwa bantum bara ialah KHUN. Henry kine kinas kila cek bha ya KHUN lung bat kila lam baka KHUN jong Karus kamla ban yoi bat kamatla. Karus bat ulok jong KHU Anderson kila lengo bat kila keli nakadaw ayu baka KHUN jong ki kamatla. Kinas kila yathu bakala bandai nakajing shitom ha kapor bakaya ka ne kala bandai ru nakadaw kajing hiar pateng. Kumta kini ki arngut shikmi shikpa kila keli iwe yodon ki bahiyeng ki jong ki bamatla. Une u Anderson ulaong bana ki bahiyeng ki jong u amdan setia uat uweru bamatla. U Anderson upriang yala ka KHUN watla kalong kumno ru watla kamla ban yoi. Karus kamla ban priang ya ka KHUN ka bamatla. Kinas kila ra no ya KHUN lung ban let cek bha ban let tes biang. Ya Karus kumno ban i ya ki KHUN la jong. Karus kadba kadangnya ya ka wheelchair kala yoi badon sa iwe long kmi ibayo KHUN ha kaju kapor bat kadon ru i KHUN KYNTAIT kaba ki ai kerteng Olivia. Ine KHUN lung ilong ibakot bakia bha. Haba kayo ya kini kinos kibayakren syapang ka KHUN ka jong ki kabamatla kayam badhaba pek ya kakmi ko Olivia bakatum yala ka KHUN kabakot bakya kabitar bat bishni kadba kanas kadang ra banit cek ya ko Olivia ha kamra doktor kane kanas laku penhap ya ka ID Karus kalabut nadin jong kanas berklayo tam ya kane ka ID Henry kampan paishu klabu no halade Karus klapong da kisap tinas badeng ya ka ID bayo tam bat kalalejwan ya kamra doktor syuaban poi ha kamra u doktor lawan ya keren kawai kanas bethamai kabara ya ka KHUN jong ka hi kabamatla bat kalaong ba kadang long kabathamai ha katak hospital bat bakamtip syai ka kamra jong Karus ne jong u Anderson te Karus hangta klashim kabu bat kalaong badai maka kanas badai pet ya ka KHUN jong u Anderson kumta kane kanas thamai kala aino ha Karus ya kundung kabamatla Karus kelarung ha kamra u doktor baru doktor ulai keren laong ba kinhab ban cek biang ban sumar bha ya ko Olivia namar bakalong kabala ban yui barulami no na kamra Karus kelabu no ya ka KHUN la jong bat klara no da ka Olivia ban penlong KHUN la jong anda Karus kalawan pai ha kamra ulok jong ka ulakeli syai kalej makapat kala jubam bagalej bam leer pengat bat kala kemen adu kata-kata bat kalaong mamakaru kan igno yala ka KHUN watla kalong ha kanu kabenta dani watla kamyui u Anderson ula sultanat shibun ya kata kajing ong jong Karus Henry ha kata kapor lawan iwe inas bat ila ong
Bade ka kubor bapalabha baka KHUN jongki klayo ibiang. Une ulok jong karus umtep bakam desu ka KHUN na jong. Kanas kala ai ya ujindeng jong ka KHUN mong sya ukpa. Barulakali ya karus. Bana bakarus kayo ini ijindeng. Karus klay thu baide ijindeng jongka ibaka kwa ban ai ha KHUN la jong. Upau loong bakumno pi ai kerteng Olivia. Karus kloong namar baka sultanat ya kata markumta klakni no ya ujindeng. Hadin katu katnesnem ko Olivia klasan klahe. Kadonyo usnyu bat ki kmat ki bam yadei bat ki bahaying. Tekat ba ki dang ya keren. Kakmi jong ukpa kalaong baka ipalab ha. Ya ko Olivia. Haba ki pej ya ka album. Jong karus. KMIE baka Olivia kamdon jinya srim bat karus ne bat ukpa ujongka bat ki bahayeng KMIE ki pa i tru. Kumta kane kakmi jong ukpa kalaong bala IR tatin laga de shisha ne ka KHUN ksiu ka jongki namar kam ya srim bat ki watang pindia tru. Tihang ta ukpa ulakwa banle daka DNA test. Hakani kapo karus bat kalaong. Babale pikwa banle ek DNA test. Pimshania ang yaka. Bat kane karus klapan tikana bako Olivia kade ka KHUN ka jong uhi. Ukpa bat ko Olivia kilalej bantit jingtit haswa kasnika ka jong ikna. Badeha kane kapur pa ukpa le kandu ya kawe kalong kami ka bantit jingtit. Bat kabadon ya ka KHUN kaba kerteng kumju Olivia. Hangda kle kren Japang kapur bakha bat kilalap badeha kaju ke hospital balakha ya kini di KHUN. Anda ukpa le i ya ka KHUN bamatla lalungo. Bakadon ya kadur kadar ya usnyu bersrim bat uhi. Kumta ulakali shibun Japang ki jongki. Ulakali Japang ulok jongka ne kalong kami bat Japang ki bahayeng hasem. Barulapan ma pro ba ulakali shibun Japang jongki. Kadu anda lea keren ya kana ulayo i ya uju ujindeng uba ya tek uba don ha KHUN ka jong u deha kane kapur ba ukpa ulatikna ba KHUN ka ba maki ki sumar kade ka KHUN trai jo kane ka long kami. Enda wantai hayeng ulakali pertobha ya karus baloong ba hakapur ba ulite jingtit ulalap ya kawe kalong kami ba dia kawe ka KHUN ka ba matla ka ba srim dur thik bat u. Ba uloong ba ka Olivia ru ke srim thik bat kata kalong kami ka ba wan tit jingtit. Angta karus kalasnu salia bat kala plalut baro ya kijingle syukur jongka
hapo hospital bakle turu baka kami jong karus kamatla namar kat ni karus kam jusung tenat banya im banya salang bat ki pamatla walai di kami lajong walai di khun lajong kakloi ban KYNTAIT ulok jong karus bat ka kami trai jong ko Olivia kilawan ra lang ya ki pulit bat ki pulit kila kemno ya karus hadin ya kani kila pensu thu ya ki KHUN ba ka Olivia ka de ka KHUN jong kani kalong kami bat kata ka KHUN lung ka Olivia ba matla pade tade ka KHUN jong Anderson bat kumni ka story kalakun dada episode tenat ya kani ka video kershan lem yang ada ka subscribe dia kani ke channel ngin se shem biang ha ko wait ka video ka banwan kublai subun